Acara ini disponsori oleh Pemirsa Buleleng setata mau usaha untuk nambahin penglalah kasus rabies. Dinas Pertanian di Stan Buleleng, saya nincapang vaksinasi rabies keliling gratis, saya ketujuan ring asu duen krame ring Buleleng. Kepala Dinas Pertanian Kadistan Buleleng Madi Sumiarto Mausang rite pengan mangkin akeh kauningin kasus cegut asu sana kejan tenang positif rabies. Punika mawinan pai ketandani nguduhang antuk nincapang malih program pencegahan wabah rabies ngelintangin vaksinasi keliling. Distan nyagayang dosis vaksin anutin saking pengarsan krame inggian ring desa wiaden kelurahan. Pai ketandani sampun nyagayang tim reaksi cepat antuk ngicenin vaksinasi asu duen kramo. Manut Kadistan Sumiarto pai ketandani sampun nedunang tim ring makesami wewidangan ngawit Januari war sekali tali kali likur antuk ngelaksanayang program vaksinasi rabies gratis. Nanging sangkaning rau mangkin laporan kasus cegut asu rabies dahat nincap pai ketandani sayang dikilisang pemargin vaksinasi inucap. Asa punika taler tim ipun sampun ngemargiang eliminasi asu positif rabies. Tiosan punika Sumiarto nguduhang jajaran dane antuk ngelaksanayang program kastrasi gratis ring asu duen krame turnes kuentanan asu liar. Lianan punika kramo taler kaaptiang sidang ngicen urati indik kasus rabies parikramo puniki anutin surat edaran Bupati Buleleng. Lianan punika samian camat lurah perbekel miwah kramo ring Kabupaten Buleleng mangda masikian maut saha nambakin panglalah rabies inucap. Bali Pos nguningayang.